Ibiganiro biri kubera i Geneve mu Busuwisi kuri ubu ngubu imyanzuro irasohotse none ahangaha, ndetse umutwe wa M23 noneho uhawe izindi mbaraga zikomeye cyane, kubera yuko kuri ubu ngubu hari amasezerano umutwe wa M23 umaze kuba wasinya, ndetse bimaze kuba byagira hanze noneho ko M23 itakiri umutwe w'inyeshyamba cyangwa se umutwe udafatwa nk'uw'agaciro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ndaza kuza kuba nabikubwiraho kubera yuko wamaze kuba wakongerwa mu mitwe yemewe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igomba gucunga umutekano w'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba mu bice umutwe wa M23 urimo ndetse no mu bice leta ya Kongo irimo. Kuri ubu ngubu umujyi wa Uvira wamaze gushyirwa mu biganza cyangwa se wamaze kuba wakongerwamo M23 ko nayo igomba kujya irinda umutekano wayo cyangwa se umujyi wa Uvira ifatanyije n'umuryango wa MONUSCO, izi ngabo za MONUSCO ndetse n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kukubwira amasezerano yasinywanwe n'ubundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'imbaraga byatwaye kugira ngo leta ya Kongo ize kuza kuba yakemera yuko M23 igiye gufasha n'ubundi gucunga umutekano w'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe kinini umutwe wa M23 wafatwaga nk'inyeshyamba, wafatwaga nk'umutwe w'iterabwoba, kuri ubu ngubu uhawe izindi mbaraga. Hari bamwe mu bazungu n'ubundi babigizemo uruhare, ibi turaza kuza kuba twabigarukaho, ariko kandi reka tuze kuyitangira wenda mu mizi kugira ngo uze kumenya. Ni ibiganiro byatangiye ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho intumwa zigera kuri 6 za AFC M23 zaturutse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse nabo ku ruhande rwa leta bakaba cyangwa se n'intumwa zaho zikaba zaravuye ahangaha zikajya i Geneve mu Busuwisi, aho bari bahujwe n'abantu bagiye batandukanye. Twabonyemo Mossad Baurous, uyu ni umwe mu bajyanama ba Perezida Donald Trump, nawe wanagize icyo atangaho uruhare cyangwa se wanagize gusabira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ibi bitero bihora bikura abaturage mu byabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biri kubabaja Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mossad Baurous rero yagize ibyo nawe avugira mu biganiro biri kubera i Geneve mu Busuwisi, binateganyijwe kuzarangira ku itariki ya 17 Mata umwaka wa 2026. Ibi ngibi biracyakomeye cyane, ariko ntizimbye mu magambo wenda kugira ngo tuze kuba twatangira iki kiganiro, banza urebe aho hasi ni ijambo risa umukara ryanditseho subscribe, ariko kandi unatange comment. ese M23 izakorana ite na leta ya Kongo mu gucunga umutekano w'abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe intambara y'amagambo yakomeje kuba nyinshi, y'amasasu ikaza kuba yakiyongera, tukabona umutwe wa M23 ufata ibice mu buryo bwasaga nkaho butemewe, ariko kuri ubu ngubu ikaba yamaze guhabwa izindi mbaraga z'uko igomba kwiyongera n'ubundi mu gucunga umutekano. Ku ikubitiro umutwe wa M23 ukigera i Geneve mu Busuwisi, ibiganiro byashe nkaho bisa nkaho byahagaraze cyangwa se bijemo urusaku, kubera yuko ibyo impande zombi zasabaga byagaragaye nkaho byari mu buryo bwo kunanizanya mu buryo bukomeye cyane, ari leta ya Kongo isaba ibintu bikomeye cyane, ariko nyuma yaho ibiganiro biza kuza kuba byatangira. Kuri ubu ngubu umutwe wa M23 na leta ya Kongo basinyanye amasezerano n'ubundi yo kuba yahererekanya imfungwa. Aya masezerano ya mbere yasinywanwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayitwa Memorandum of Understanding. Aya ngaya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23 yo yamaze kuba yarangira. Ni amasezerano ya mbere amaze kuba yasinwa mu biganiro byose byabaye, haba i Doha muri Qatar, haba ibiganiro bya muri Angola, yaba ibiganiro byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Busuwisi nibwo bwa mbere amasezerano ya mbere asinwanwe
n'umutwe wa M23 kuri ubu yamaze kuba yarangira. N'ubwa mbere M23 yemeye ndetse na leta ya Kongo gusinyana aya masezerano. Aya masezerano rero nayavuze iki? Nuko Kongo yemeye guhererekanya imfungwa z'intambara ndetse n'umutwe wa M23 bose bagahererekanya imfungwa z'intambara zagiye zifatirwa muri intambara n'ubundi yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi bamaze rwose kuba babirangiza, bamaze kuba babisinyanya, dore ko turi ku ijoro n'ubundi ryo ku itariki ya 15 Mata umwaka wa 2026. Aya masezerano rero turi kubivuga muri iri joro n'ubundi yamaze kuba yasinyanwa. N'imyanzuro yakomeje kuba yakomera cyane, ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ntabwo yashaka no kwikoza ibi ngibi, ariko nyuma yaho baza kuza kuba babikira, kuko ku itariki ya 13 ubwo ibiganiro byatangiraga barashwanye mu buryo bukomeye cyane, ndetse no ku itariki ya 14 ku munsi w'ejo barashwanye mu buryo bukomeye cyane, ndetse ibiganiro byo mu Busuwisi bishaka no kuza kuba byahagarara. Kuri uyu munsi rero hakoreshejwe imbaraga nyinshi zikomeye cyane, kubera yuko harimo abahuza bagiye batandukanye, baba abari ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoroshya ibyo bagize, ndetse no ku ruhande rwa M23 bakavuga bati mukwiye kuba mwagenza gutya. Kuri ubu rero hasinywe amasezerano ya mbere mu mateka ya atarabaho yasinywanwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yiswe Memorandum of Understanding. Aya ngaya yo yamaze kuba yarangira. Andi masezerano arimo arateganywa kuba yasinywanwa, ndetse n'ibiganiro byo byagezweho kuri uyu munsi, naho umutwe wa M23 wafatanyije na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakemeranya yuko ingabo z'umutwe wa M23 ugomba kwiyongera mu kurinda umutekano wa baturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni uburyo bwagaho nk'ubwa HVM kuri ubu bwahinduriwe izina, busigaye cyangwa se bwongeweho HVM+. Aya masezerano nayo yamaze kuba yarangira, ndetse n'ibyagezweho kuri iyi tariki ya 15 mu biganiro byabereye hano i Geneve mu Busuwisi, n'ibyuko umutwe wa M23 wongewe mu ngabo zigomba kujya zicunga umutekano wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu byatandagiriwe no mu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe umutwe wa M23 ubwo wavaga mu mujyi wa Uvira, byakomeje kuba byahindura isura ikomeye cyane, ndetse abantu benshi bakava mu byabo. Twagiye tubona impunzi nyinshi. Kuri ubu rero umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo none navuga yuko ugiye kuba waboneka, kubera yuko niba M23 yemerewe n'ubundi mu mitwe yemewe ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wakuwe mu buryo bw'inyeshyamba cyangwa se mu buryo navuga ngo bwateye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko M23 yagaragaraga nkaho n'ubundi yateye leta ya Kongo, ndetse iri mu bice yafashe mu buryo butemewe. Kuri ubu rero umutwe wa M23 wemerewe no kuba wajya gucunga umutekano mu mujyi wa Uvira, dore yuko n'ubundi uri mu nkengero zawo. Kuri ubu ngubu M23 wenda tuzabona ijya mu mujyi wa Uvira ntacyo yikanga, nubwo bigoye cyane ko abantu benshi nimo nahise mbona batanga comment bavuga bati ubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye iki kintu, cyangwa se ibi ngibi irabyemera mu biganiro, ariko ku ntambara mu bikorwa ntibikore, ahubwo itere umutwe wa M23. Ibi byashobora kubuza kuba byabera bibi uwitwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
rero turacyakurikirana n'ubundi ibi biganiro biri kubera i Geneve mu Busuwisi. Ese ni ibiki birimo birahabera, ni ibiki birimo birafatwa? Turacyakurikirana n'ubundi amakuru. Ariko kandi nubwo ibi biganiro byari biri kubera ahangaha byanafashe iyi mwanzuro ikomeye, amakuru ari ku rugamba nari kuvuga yuko n'ubundi urugamba rutarahagarara, ndetse tutamenya igihe ruza kuba rwahagarara. N'ubu ngubu uyu munsi hiriwe habaho imirwano, wenda ndaza kubabwira mu kanya ibyo mu mirwano cyangwa se update ku rugamba uko zifashe. Reka tuze kugaruka mu bindi biganiro biza kuza ubutaha. Ariko kandi wowe se wumvishije gute ibi byasinwanye cyangwa se iby'ibi biganiro biri kubera i Geneve mu Busuwisi? Ese biraza kuba byatanga iki? Birusha iki ibiganiro byo idoha muri Katari byabereye muri Angola, ndetse umutwe wa 23 wanze no kwitabira ibiganiro bya Angola ubwo byabaga, nubwo Angola yese ibihereza kubera ko uyu perezida wa Angola Joao Lourenço, uyu Joao Lourenço yahise ahereza cyangwa se yahise avuga yuko atameze neza, ahereza n'ububasha ibiganiro byimukira idoha muri Katari. Katari yagaragaye mu ruhare rukomeye cyane rwo guhuza iyi mitwe yombi, ibi birananirana. Ese koko Ubusuwisi buraza kuza kuba bwabibasha? Ibiganiro byananira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubusuwisi biraza kuba bwabubasha? Turacyakurikirana amakuru yabiri kuvugwa ahangaha n'ubundi mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro byacu nakagaruka.